Sathube ukuthi sihole umsebenzi kaNkulunkulu obizwa ngabantu. Amen. Akulula kodwa ngiyazizula ngoba uThixo uyenza kube lula. Amen. Bathi abadala kulosuku omkhulu okwabuza amadoda ehleli nawo ethi madoda leli bani siphathe ngomthetho noma ngomusa na? Phendula amadoda uBombela sebizwa nceke yenkosi athi nceke yenkosi asiphathe ngomthetho. uBombela uNkulunkulu engavuki njengomuntu bathi badaba masaliphatha ngomthetho lophela aliphathe ngomusa badala. Njengoba sikuqela singabantwana baleli bandla umusa uvela kwenkosi unyazo lwezulu. Izinto endala kwaMakathini ekhona ngesikhathi sikaBombela mangaphosi sihambe emhlabeni sokuyinkosi uThixo lenkosazana. Ithi khona indoda yake yona kuleli bandla ubona bekhulile bebona beqondisa igwegwe mawuntonile. Ithi bayahlala besigungu baxuba umuntu udaba lale ndoda babone ukuthi hayi somshaya phansi. Uma sebehamba benkosini amaNazaretha bayocela isibusiso sendlela sebeyahamba uthi bathi namesuka uBombela wasebiza eMakathini uthi Makathini ngaphambi ukuthi uNkulunkulu isicala lo muntu abekaya nendlela umusa qala besingathetha idaba lakhe. Angazi maNazaretha ukuthi lo musa okhulunywa ngawo sinawo yini? Bayenendlela umusa uthi bavele baphelelwa amandla ngoba base benqumile udade bamshaya phansi. Angazi ukuthi ujabulisa ngaphi kodwa ngikho la. Ngolunye usuku kosamakhosi amabili enkonzo enabathi siyasikhumbula umnikazi wayo inkosi inyanga yesizwe. Ngesikhathi senkosi injengesikhumbuzo kithi lenkonzo mosiphile umusa wakho Nkosi amakhosi. Ngolunye usuku omunye wodriver benkosi inyanga yezulu njengoba esathiwe namhlanje nabashayeli beimoto zangaphakathi yathi nibuya lensizwe engisisibongo sayo ngoba ngikhuluma indaba yakho ngikhuluma indaba yenkosi inyanga yezulu uNkulunkulu baba. Yathi masibuya ngemoto adlule endaweni lezothiwa ezobumnandi. Lezi bulala imizi yobaba kodwa sibizwa igama elihle kuthiwa ezobumnandi lapho kufa khona imizi yobaba. Uma sibuya ngemoto ipaka lapha ngenhlanhla engabikho lamaselula yezothola umhlaba wonke imoto yenkosi kuleyo ndawo. Kunentombi ke endaweni ezobumnandi ziyazi lensizwa jikela ngisho emotweni kanti khona ozoyibona imoto yenkosi isendaweni yobumnandi. Ijubane yalikhipha ngoba ngabika amafoni. Alikhipha ijubane azongena emhleni yakumfundisa uMadlala. Athi baba imoto yenkosi eshaba sibanibani ngimbonisa endaweni ethile. Uthi umfundisi uMadlala sibabonile obaba bethu. Ithi hayi mina kuthi ukuthandaza. Hambe kulabo kuzothatha amaqaba. Ngithi imali ensizwa ngoba hayi eyifuna le ndaba ukuthi ikhiphe. Angaze ethuluka. Mase abanye abafundisi awuzahlangana obaba bethu bathi ahambe ukubikela inkosi amaNazaretha. Uthi bathi mabeqhamuka yayiliyelisa inkosi inyanga yezulu. Sebesethena ukuthi bani ozokhuluma. Khuluma ngobuNkulunkulu nomusa kaShayina. Uthi yathi mayiphenduka ibabuya inkosi inyanga yezulu avele agqunqa yamnyama
bahlale breaking baqala baduza khuluma baqala manje babuke ngayo inkosi inyanga izulu yathi siwathi wazani kwazima ngishukuza masibabiza asukuma inkosi inyanga izulu yayilula bazokhumbula oba yathi nje yasiza kuwe yathi ngikhulumani ngithini abantu bani ushembe eNazaretha bajabula umuntu wakushembe nithini khulumani sebona emehlweni ngathi khonje ukhomba omunye yathi nize ngalo mfana ngishayela imoto abantu bani ushembe eNazaretha bengakasho nize ngalo mfana ushayela imoto yani ngiyasazi sono sakhe kodwa ngilandele inhliziyo yakhe okube ningakwenza kimi nina yena ngeke azakwenza kanti bani ushembe eNazaretha yajabula umuntu wazi ushembe eNazaretha khuluma ngomusa ngabe thina inhliziyo zethu siyafana nebombela kuthiwa bathi methandaza ethi ngicela uzongilandela unike inhliziyo njengeyami ngabe thina eNazaretha sidotshiwe noma singadotshiwe sinayo inhliziyo efana nekaShembe na ushembe abantu bani eNazaretha ithi le ndoda kwamakhathini umsuku yayimduze wabhombela ensukwini zokugcina phambi phezulu kwentaba umhlangakazi ushaya umgidi nayizinike emgidini bakuphenduka kushayiswane kuthiwa insizwa kwamakhathini yathi uyiphenduka ethela ubhombelo lwakhe uqangedolo ubaba omkhulu yangwisa amakhathini basemdala ithi ngizobuya amakhathini ubuya sengimusha kwathi makuhlala la ngapassport esihlalweni inkosi langa imlawa kumkhona umakhathini ubhombela uye umakhathini endani yakhe ukuzathi mayiphenduka eyithela inkosi langa wawo umakhathini wabheka phezulu ithi inkosi langa yasimkhombe ngaqabanga ngathi ngakutshela emakhathini ngathi ngizobuya kanti bani ushembe eNazaretha yajabula umuntu wazi ushembe ithi inkosi langa umuntu nasephameni masikhumbula lo nkulunkulu wafika neNabashu oyinkosi inyanga izulu ngalo zinde ithi inkosi langa babe khona ithi nikhathi inkosi inyanga izulu isabiza ngababonqane ithi manje nikhipha babomncane lephakameni anombekalane umthola khona masenimfuna ngoba emhlanje wakhe ngibona wonke inhlobo eyimfijoli esazakhala ukuba bangakhandle utho libandla kanti ubani ushembe eNazaretha inkosi inyanga izulu ithuma ubaba uDume akabi umfundisi emampondweni ithuma uAntimano ithi inkosi inyanga izulu uAntimano Maduma hamba ucela uyongibizela ubhuti wakho azongithwakela izitsha uthi uma engafuni ngesikhathi ukubo ngo-77 uthi angitshela ubhuti wakho azongithwakela izitsha ngifuna enhlangakazi uthi waDume engavumi ungamnceli umyeke asihamba intokazi yasezulwini uAntimaduma sibonile phela isicaphuni isigungu isiqala lapha phansi uthi mayefika uthi bhuti ngithunywe yinkosi ithi kuzothwala izitsha ifuna ukuya entabeni ithi uthi uDuma dadewethu kanti sikhona inkosi ephakameni uthi uMaduma bhuti okuncane seshintshile ngasafana izo mana ngaletha ingwele njengoba sile kasinabathu inabathu yaqala kwasamakhosi umusa nethutshane lokuyiqondisa lento ngoba umsebenzi wakho khona abacabanga ukuthi umdlalo ayikho into kaShembe umdlalo njengoba sikunabathu azikho ingane asizingane asazona ingane ezincane sesizingane ezincane ayikho into kaShembe umdlalo inabashi qala thempelini kumshumane umkhokheli iqala kumshumane umkhokheli ikhulu yekumazoni masakhethe masabridgini ekubarijini manje into enhle esenziwe nabasho siyazana sonke ukuthi obani abakunabasho obani bangekho kuyo kodwa uNkulunkulu masasiphelele ithuba khona base bawufungeke lo mbhobho
uthi noma kanjani ngingena kuloko yikho manifika niphoxe bese kuthini nabashiphoxile esaba nabo kubana bengangeni ukuze bengasola ngothuthuvo olusuka la siyasibona uzufungela ungalindi akusiyo umdlalo lo futhi ayikho indaba ethempelini lakho ayikho esakethini yakho futhi awuyihambi lefundisa sifundisayo lo msindo ehlala usola lapha awuphumi kubantu asebenza nabo kunabasho phuma kubantu esingabazi kunenhlangano eziningi ezikhona la zinamagamazo kodwa inhlangano engaphazamisa umuntu inabathi kuphela lesi sibusisa siwe lapha namhlanje la esenabathi amen abanye baphumile bavule zabo manje isibusiso esilapha esenabasho bantwana baNkulunkulu ingakho sithi indaba shiqala umkhokheli nomshumayeli ethempelini mingeke ethempelini lakho indaba shiyakuphi abanye izolo baphoxile la kwaze ngashaya isihlalo singcwele unyazi savala sashaya umbhobho yanqumuka kuhlungu inkonzeni abasho kodwa namhlanje bakhona futhi bala abantu abanjani labo abantu abanjani laba abangakhuzeki abangafundi akusiyo umdlalo umsebenzi kaNkulunkulu lo sathi ibandla lakusasa izwilo anti benqobo bebona ukuthi ngenabasho sebakwazi ukuthola amakhosazana onke ephelele bawakhokhele Fulukina ngalento samakhosi nganaze bathi ingcwele amaregion akhona la izimvu ebinkulu kangaka unamaregion awu2 enabasho uZulu nje bemkhulu kangaka unamaregion awu2 ukhona eMnehla ukhona eGoli khona eGauteng ihlangano noNorthwest sonke zonke lezi ndawo siyagijima siphela imanga nalezi insizwe sithume nazo Nkosi nezintombi esebenzayo kodwa usizi oluphethe abantwana bakho lapho sihamba khona ufika insizwa la iGoli shumayela ngazi nenze njani ngayiphatha kahle agana ngubo esonto ngathatha inkosazana kodwa namhlanje noma ube ngagana ngiphala uthi la yilungise kubaba sokuphela iminyaka esithupha ne7 umkami wahamba ngithi mina ngaqhubeka phela uzana ndothatha omunye manje ndoda wabeli ithi insizwa sengesaba mshumayeli ngoba ngazi wahambelana lo muntu athi besuka uhlala umakoti nasehlaza uthi namhlanje ukuyiphatha kwami igane ngomthetho wesonto akungisebenzeli namhlanje angazi ukuthi kwangisebenzela ngani namhlanje mshembe uzasolo ngenxa yethu isindele siphethe ngabo bantwana baNkulunkulu ithi ngoba ngagani ngunguluzi angazi ukuthi yini ngunguluzi kodwa uyasho njalo angoba ngagani ngunguluzi athi mabona lokhu ngakanga mshumayeli iminyaka emithathu nemini iphelile ngambona kanye uyahamba kabuyi mebuyile ubuya no23 lakha ubuya nethokoze insizwa ngitatazele ngiphele avule ikhamu la igcekeni kwanje konale ikhamu ngilale ngekho manje ngijabula ngithi phela ubuyile namhlanje futhi hambo ibhadi sakini ishiye uthayishoneke ngoba isiso lesibi ayigani ngabili kade ifunga izole paradise anyebe igani indoda isekhona le thathi nganabantu bethe nga21 nayithi hayi ngafika kade ngangigcinile uphindwa wabunyaka ongabuye ekhaya uthawenziwe njani mhlawumbe uphoqobani ukuthi ganwani mangabafuna abantu besifazane uphoqobani kumnandi kuyakhala ekhuluma anti sifaniselene ziyatrenda atrenda amafalda sifaniselene kodwa manje siubona umkhetho kube kuhle siubona umshado esigcawini kanti injabulo yagcina engane yabantu iphinde ibone injabulo ngitayishoneke lezi ngane bafowethu sesaba ngishukana ngoba sidume kabi kusizana ukugana sithatha ngoba siyahlupheka bafowethu uthi inyanga yezulu ngisuku inkosi engcwele waqaba umkhulu eganisa wathi ekhopheni ihlalisa uthi ngana
wathi umphathe kahle ukuthezele nje ikhele nje amanzi bafowethu njengoba sila lento la ngemuva lingasonele umsebenzi awulula asinayo isikhathi sokudlala onenkinga kagoqwa siyacela usibize ezweni lakini sizofika onenkinga nenabasho ngoba inabasho ibanga lakusasa njengoba ngingenza insizwe ingane abe ngishaya incwadi ngifunde imisebenzi ngiyathola i-degree nazi izandla nje uNkulunkulu uphile nengqondo awusebenzi ngani ngazo sebenzanga futhi nakhimini obaba ngeke liphile ngesonto lodwa nisezingane nina ukuthi namba nisirazi futhi nayifumele ingane zami zodwa Benhlanhla iyahamba yodwa ehamba nomgcotshwa hamba ishumayela izwe lonke bese ukhombisa umshumayelana phakathi kwayo shaya kodwa usamshumayelana ashumayela isizwe masifika izinsizwa zihamba zodwa bafika ufuna umnikeza abafana inkonzo begibele phezulu ebandla lakhe kanzima futhi sithi banabasho kanti futhi ngihamba kusini umsebenzi ukukhokhela bafana Amen. amen abazalishembe njalo ngisho mthetho ingadaniwe kebele phezulu abantu abadala bafana bakithi abantu abafuna ukukhokhela ibandla kodwa badoda alinganga abadoda nozomgcotshe ngane bese niyathi siyadangana ngiyabahlasela abadoda ukugcotshwa akasona isabelo seni kodwa nisabelo sabagcotshwa bafana bakithi ngicela mawuzazi awufanele ubaba ngokuchoba kuqele ngoJulayi la kulayela usuku wabuka ula futhi awuthetela kanje asuku ngempela manje ona wangena ngalo ngithambile ona nje wangena angangeni la manje ngiyasonela sawubona umdlalo lo sekushaka kazadala bafuna ushaka kasike kungane umuntu asubanga umsebenzi kaNkulunkulu ufuna wona alawo mazi uNkulunkulu usibuyisela Kwalenkosi.